E ti interessa o erucità? A chi era en fos che non pos pas mancar. Kuntom, que celebra sus 15 anos de VOC, de dublagens en occitan. Era associação basada a NAI que prepara quantidades de filmes e desenhos animados a 100% en occitan, en DVD ou en streaming, sur a sua plataforma Ogbod. Não se pode rapaz escapar tapoc, que sunt tave subent en difusió sus Octele. Tad aquest aniversari kuntom que prepara beros reduccions sus el catalogue de DVDs, que organizam tave duas projeccions excepcionals e 5 e 6 de abril a cinema de NAI. A programa et So British Paddington e a cadobra de Jean-Jacques Hano, Le Nom de la Rose. Al nom de l'ordre benedictin tot, soy honorat de vous accueillir, vos et vostres frères franciscans. En so de kuntom, que t'espectatus mes que podet tabe hab actu, era associació que s'ha format un petit equipo de dublaires que prepara formació d'aqueros técnicos subtilos entre 7 i 11 de mai enviar Eduardunho da PCFPOC na Veraquitaño e la compagnia Lilo. E tu dungos, quante mutos a dublatge, inscripcions i intersenhos sus el site e els relats socials del CFPO.